da vas provedem kroz svoj vikend žderaniju u Beogradu. Na dolasku ovaj prelijepi grad sam challengeovao sebe da uopće neću konzumirati alkohol u Beogradu i odmah pao. Opravdanje je da mi je vodič bio dotpot, a na mjestu na koje me odveo je konačno bio klavijaturista koji zna Sinana, a neko prošli put kad su bili tamburaši koji ne znaju Sinana i očekuju 1000 dinara, svirajući za Ljiljanu po 20. put te noći. Ujutro smo naravno javnim prijevozom da vidimo i mal Kaleta, gospodara vremena, išli u park na Zvijezdaru da odmamuramo, ali kad sam oko sebe vidio moje tipove kafane, to jest trupe u koje kuja neće da uđe da se okoti, udarili smo malo i tu po pivama uz društvo lokalnog kera i onda lagano kroz pluća Beograda u kafanu Mala Zvezdara. Tu smo se jako dobro podmirili i imali smo jako prijatnog konobara koji nam je pričao šta sve voli da jede i kako od svinje ne jede samo dlaku. Račun nam je bio 50 eura i napomenut ću da smo počašćeni nekim stvarima, a račun je bio visok zbog alkohola. Kasnije smo završili na nekoj tehnjačini u KC gradu. Ne sjećam se nešto previše, da nije ovo klipao mobitelu ne bi ni znao gdje sam bio. Evo da je na red došla misija da ja riješim svoju sramotu, koja je što nikad u životu nisam jeo komplet lepinu. I oficijelno jedan od mojih najdražih dorčaka, 8,5 od 10 pojeo sam i svoju i tuđu, praveći sam ćeo svojoj verziji probati izbjeći jaje. Otišli smo kod Pakita na dezert, nije zato jer smo znali da nam neće da platimo, ali zato smo u beton hali u ambaru popušili 80 eura za neku domaću hranu na fancy način. Nekim stvarima sam bio oduševljen, nekim ne, jer račun opravdan, nemam pojma, svakako je bio visok zbog alkohola. Onda sam došao ovdje na Beograd na vodi, gdje je kvadrat 10.000 eura, samo da provjerim je li pod od zlata. Nije bio od zlata. Prošetao sam i Knez Mihajlovom da vidimo će li me kakav youtuber pitat šta trenutno slušam najviše i onda smo otišli u ovaj draft bar gdje ti dadnu karticu i sam sebi točiš pive, ali šta ja znam, pola točonika bilo prazno, nije bilo nektara, pa smo se preselili preko puta u Doker. Na kraju sam riješio svoju drugu sramotu, što nikad nisam jeo picu od Bucka. Pica je u isto vrijeme užasna i u isto vrijeme 9 od 10. Svakako je odradila da se ja probudim bistre glave i lagano majci u Bosnu.